Pinakani sambulo pinakatali bagaimana na sangkay isa macam na VTFM renga modengu na pito kuri pinakanay Bakers Fresh Breakfast crackers. Kono ni pinakatukan na ita pita mga sangkara bichukan na pinakani kuha na nguni ang konang Bakers na bakay kay may bali se nata mga na ita yung karabiti ko na puno siya macam kina na kapenda sa kinta ba kikiti ko tali chukan na renga modengu na pito kuri pinakatukan na Bakers Fresh Breakfast Crackers ita dia utarungi ko manda kung nang gitong ko ninruay Kaya baka barta uri di ko cuma bang madal tak tunggu segala bu. Nabi tus ni time ken na poindi o era na toso da ke era na toso sombu. Baka pa madal na time ni rua. Okay, nangonong ko ang tambe tiko na kabitu ni tutu na matim ni Reds ko araw na sota ke inrua na Singapore wengo ni buero sa bulu kali mana bili timeli. Rua cuma katini o red cuma kabitu. Iyo, Reds tiko na kabitu. O Reds tiko na karosa ngabul kaba ni point. Rosa bulu kaba na point. Imbotoi Reds kawalo Highlanders. Highlanders sangayo Western Force, Otio Force sangayo Onrua. Onrua rota itu na rosa ngabul kaba na point di bati ke Rebels na ngaunang ko. Iya. Anda baka ninitu menangganga na mata tim ni Nrua we Reds. Iya membonis. Baleta. Mesang wala kaning ganga and a bonus point. Bonus point. Baleta merani 5 tanga na point di metanga. Baleta tore teman tanga sanda bani unita nga merto nanru ka orto na timingo. Highlanders rono sote kedi. roso teke Blues. Oh, Ene wote tini wabok ngo. Don't Highlanders ngori. O Force rono sote batike na tim namba do tino ngono go Chiefs. Sandina. O Rebels rono sote ke Brumbies. Kena balik satu nonton kan ini ka. Kembali balik kita tapi nak kata cunggo men ang gitu nama tau men Ruko Highlanders, Right. Ruko Rebels, Gori. Ruko Force. Don. Na raun indo na chance men ako wana tim ni Rua. Nono to sadake. Kenga indabo Reds na ikabitu ko ito ni kabitu. Sangai tau ko sarna bingkarabia. Kaya baka naka may nagkikir-kir may nakatok ngay bisi-bisi nang gitu. Also, sa kauna nakato mendo man na night game ni tim ni Rua. Mereka kuning gitu ni sing, meron night game sa rada, nang gitu ni sing morwengo. Wero sa kalima na miniti may 5. Tapi may satu sengan ng gitu, misalnya tang na chini karon na kalong ng bungiliw. Jadi kalau nang kalau boleh mukor na tawkin na bilunim. Dali pa sa mata kaya, satu nang tapakan ini. Iya na pamantan ng munrawray. Eu nung kurewe. Wital no binak talang. Ayaw na, wisuri tinga berelo ni banua. Wita nang kita saot yung tapakan din dinatakan, ninonto mata tibinin ruwa. Daw kau sara ke pakai lebu na bito ko ni. Pek na tumbay. May beron daw ni bito ko may sarsara. Yana pek nga itu ni itu, bikin temen dari bito gue tapi sandali pek lo menrala. Saya ngau kaya. Saya ngau na pakai lang kalau rena do, kalau rena simente pakai gepe. Gua minta butuh dong kalau manirara ambal tanapa ni wote tini gitu. Karena bakan ditekin na si Odley. Karena bakan ditang nandam dami kina kota final. Nang gitu di Super Rugby na matang ko sa wujud ceran raw ni. Na wujud ceran raw ni misalnya matala kina Odley sa kota final. Pa, correct. Te kanibere kerto na boys kito sa pa kanu ni binakatu. Anang gitu na Singapore wengo me kakung walangan ning kanga onro mengkanga and a bonus point. Rausa sa tao tibat kay Reds. Nama tim ni ruwa. We boleh kati sarang anak kai. O di ang kanga. Gaya nga kino Reds. Yung gitu may. Rong gitu may tay. May Australia. O sige, ngo sa namdabot. We boleh kati sarang anak kai. Mos be nang gitu ya. Na kene bakan dinan bola be kemni na bakati tingkat hati unang ngongo. Suret kemni. Ena loma ni rarale buna Singapore wengo. Dono bina. Kaku ni baka lelek. Binakan na ke moyadi ka mo gale yo bakan din tak. Mainan numurong italano. Ninggaya ka nang ganga. Wih, sawatu sartu ngay kira na singo ya. Puro sa kali mo na minute. Awat sartu ka lang manang sa kadibi kina muling gitu mulai reserve. Senga imi mati Evidence ko 100 merto bonus point. Na kene wale ko kepa ko nang ganga, musko tolu si Sibia yung bonisi e bana point. Kepa ka mosambonisi so kepa ko ganga e ba? Kepa ka bonisi e nang dua tali. Kepa ko tay mo roa so na beke mo roa na point. Oh, iba chika na kina. Yo bala ka kepa ka lima na skone in rua. Lima na skone Reds. Kono lima na skone in rua ya dange duru keve. O Reds dua na dange duna skone idala kina dange. Ngori pa nga ke mo na Pasifika. Iyo. Orto taranga kene bana point. Kana maga saut. Karobe bol katina kay romboni suruaro. Iyo. Taranga kino kay bana. Sandir. Kimbal siang Binakati chiko na timinin rua mengito and Singapore wengo mengkanga and a bonus point. Kung asar nga kena pakalakalag nga. Berarti kaya pakai waray kento sana terimboy di kento tu nangkai wana kota final ni Super Rugby. Ana pono run tabe chiko na tu taket na boys. Ratu binakati chiko may win by bonus point and Singapore wengo and rawa nin kibuana timinin rua mena rawata. Nrusang bulian ng ka?
sak labi tu tinarara mai cecer pak meloto kapi blues. Ndoro bina. Ena nonton pun namba kongko. Ndoro bina. Sember ni labi tinarara ngori isu. Kwa ngango. Gitu kita tak kamu cukup unrui HFC Bank Stadium. Sember apa kan tua? Enggak kita cukup ne. Ganga be Rebels, ganga be Hurricanes. Warung ko pati kena mati Reds. Lo sa pang itu be te ke diberi kartu na boys ni na duan gitu pinaka. Kim me na to boleh me kim me na oso ni rara me kim na like kele ba kim do me raw na ganga. And Singapore wingo kito sa pang ni pinaka tal tu ngana bonus point na. Me raw ni kita tu na ngoda take kina quarter final. Bale ton ruar nang na namba kongko sa may baita boite na nortong gitu. May na nortong gitu kaya sangga ilu singa bando be blues. Gitu bina talenga. Be blues. Nortong may nok nangga be namba 2 Crusaders. Nangga be Hurricanes. Nangga be Moana. Wana matanggo wana mati Reds. Shale. Pinakasabang ini pinakatuan na kami nakanikuan itabi tabi ning karapachiko kelantan daw pindan ba kena be kabi kensar au talong tak mendoro turangan ni nambitu may toko-toko may tele boy. Sandina, ayo. Turang ko ko taka pakalele may tomberua. Uy. Iya na ano ni sarbono may tomberua. Non na le taka ko tomberua. Bokila tu may kino ko pakalele na yes pata kinasona no. Ocha sa uciro na taka may tombero sa may tutal tinakor. Gori. Gairangan dia ni non tu kor may nambitu toko-toka. Eso na kebala ng rangay sar may Amerika. Oh, so tala. Oh, Sa era may dua sartu nga bulay nambitu. Gori. Sandina. Sa uci na non racikun na bulay nambitu sangay takabir na bital-talay na korro. Oh. Merasa tala din rasa porolis tali. Wana na. Sangay tu kuno turangan di korro. Iyo. Era na po sa chiko baka papalang ina kebalang ina kabinta pala bakor. Ebe na kacendua. Iyo. Mena baka-bakan dia chiko bikin tanah leoni panua. Iyo. Men daron kila na tapar kana ka chiko na kebalang gengay. Iyo. Era na po sa dati kento chiko. Kain tu welenga. Sangay bangkareo nang kasyaw madi uyoko si tumibika uko letitit. Wila nga tu kay. Sa di ko ini dorong wani sa kir-kir cuk moturan. Mo ngayon iko muli bakan dia oposan. Asal tadi gori. Sambito mo ko. Kono na ito nga may nonotuwean, doon nga po ng Bilochi, Sisili, Right. Lumunronro, Iyo. doon po doon soteling ang balaw bula-bula, Guri. doon sulba ka tangang lolo, Iyo. doon kaya na botay, Pana. ambita sa nga pala. Sama film, nunggu film mo, nunggu film deh. Sa to ko pala ba ko sa pakarote ko po na song. Terma. Sa tun sar may turangan ni koro MC chiko turangan ni koro Right. kami ni turangan kaya marama Right. santana sura cerita sar na nonto pula ngi may mereka Oh. mer santo matana non raposa bekan Wana na. ang uto sar mo kona kepala ngi kolio te kira chiko ladies and gentlemen Tu tak tu kay ma. tu tak saroto nang kaso madi kuranga kena marama gorong gorong na leo ni koro donu binakasara ladies and gentlemen turanga kena marama Gori. on behalf of my group from America, and bukunra na nunggu lawa, erongol itu kumai Amerika. Don't we would like to say thank you very much. Gori. Kita ubina kata me kita tu kuna nambong ni kuwa pinaka pakalebu pinaka pakalebu. Tigo bina kan kasih ko. And ladies and gentlemen, before I sit down, Right. finally, thank you very much for your hospitality. Na ruona po sa papamalinggo na finally, watakina hospitality. Saling kasarang akin, nang kasing ko maji. Oh, sana. Makasama tayo ko makasama Tama tuma. Sangay makasama tayo ko na finally, Iyo. comes from the word final. Wana na Na hospitality comes from the word hospital. Right. Okay, na final Iyo. kaya na hospitality, hospital, Right. na pala nimbula-bula kan doon nga kaya wala bukas. Sa tao tu na baka sama. Okay pa lang. Finally, thank you very much for your hospitality. Ang kayo po kayong kasama di biralaw ni Kor. Turang nga kaya na marama. Sa kila na nung the final alim mo. Ang kaya lagi kita kasar nga, na pala nimbula may wala bukas. Na wala siya turang nga kaya na marama. Sana dapat talaga kaya ng drama ka mo din. Karena dapat talaga kaya ng drama ka mo din. Na kami na kaniko. Ito po rin na Baker's Fresh, Breakfast Crackers. Guna naman ito ka ni Mike Radua. God damns. Sa mga turang tani? Talaga may sama talaga. Nandren ka mo din mo. Kami ni mata ka ni Pakating mo na ka ni Samo din. Malay!